Panay, allanchu. Allami? Hakuchu decanatura quebrada onda kursuman. Mana allim pachas kangashan. ¿Qué van, pachaca? Konan hakuch panay. Mana chirikuan mampish. ¿Qué van, coño, con qué? Konan hakuch panay. Mana yarkawan kachariki. ¿Qué van, una equipa? Konan hakuch panay. Nah, puñi ahí sawan. Ariron que... Konan haku panay. Mana Biblia gancho. Ya, pues, Konan hakuch panay. Pero mana pitap sriksnich piwan trisagri. no te acompañas aquí. Konan hakuchis panay, hakuchis. Mana kakliatan riman padre y chaymanta mana uyarikunchu anyintachu. Konanqa wayqikuna panaykuna allintan uyarikunqam. Hakuchis panay, ya está listuña. Ima pit rimare. ¿Qué carro? ¿Qué van, sacamos? Konan hakuchis panay. Wa kakliak sapakote umana naita rima. Konan kamanan kahlachukanka, Dios taita Dios sementa, monaita rimarum sunchis. Decanatura quebrada onda, yana tilillahtapi. Kay sábado 23, hinallataq 24, domingo punchaw tawa. Chaypiñatu para masanchis turaykuna ñañaykuna decanatura quebrada onda. Chaypi sumaqta Dios ninchis simimanta yacharamusunchis. Chaytan min k'arikamusunki Centro Arquidiocesano Formación La Fe Manuel Montero Cosco llaqtamanta hinallataq riki kay decanatura quebrada onda. Chaypiñatu turaykuna ñañaykuna tuparamusunchis.